MCA wa KUUGA MWENDA ITHILI NAUMIRE weroni na KUUGA bwe ATIKUGWATA MBARU UTONGERIA wa Gavana Kawira Mwangaza NONTHUU ti mwega kiuga Kawira ona nekirite MCA monthe maria mathurire kura mubukoni. Ariuga MCA mau matikugwata mbaru Gavana Kawira NONTHUU wa kwenda indi kamagukira. Kagitanio kau nawe MCA wa Koronto ana kiama kia UDA niwe Zipora Kinya urebishikene muno ta ZK na bithurite gitumi Romano mwito agutera Gavana Kawira na KUUGA niwe ubetwe wirani wagutwika munini wa Gavana mtoithinkia agesha kwebira gitini. ZK na shokete auga MERU nimenye ITINA Gavana NONTHUU uria ubatire kwithirwa ekarerete giti kiu na arikite kumankoma. Hori mpangaratanio ya utongoria thiite na mbere kuonekana kaunti ya MERU na muno kirinkushanio gatagati ka Gavana Kawira Mwangaza na munini wawe MUTUMA ntoithingia. Riu akiaria kiri mubango wa chanchamuka ndani ya WIIRI FM 96.4 MCA wa KUUGA MWENDA ITHILI na ugitibwe atikugwatania na muthiire wa utongoria wa Gavana Kawira. Na ingwenda mu MERU anthikira bubu ya very keenly. Utemzia ike Kawira nontu mutongoria moya na utemzia Kawira ontu namwendete kinyoga tho ike Kawira wege Kawira nontu bo intimidations cia gurwa ground cia kwato development muntu ateke Kawira ontu bo bingi akiugaga ma MCA mamengi kama gukira na maturaga na uguoya na nikio gitumi makirite. Really? Yeah, that's the truth. Onembu auma nenda werenga wauma nonto kethira wendri muntu agira kuringwa mbicha na mpuru ainyo mugethe muntu onto nakurwa Gavana. What is that? Ringi twaragira ngondu ndaringirwe na ndona bamwe na ndona my position group na assembly eti nonto twakethanitie akawa kinyinga kia toenye garitoriko itire goto eti nonto inketherie mpuru kokumeana atatuwire na ingwa gathona no thigire speech yako kambwire ati Nkuruki na ugite akabira bunge musonda wa kwiganania uthina mbere kiri bwandi CIONTHE niyo equalization bill oninka bwithia sheria ngaigia sheria mbunge equalization bill. Equalization bill Kawira natia na percentage fulani. Na hatu percentage fulani toka twata eka divide equally across the county ward CIONTHE. Yonto ya wasinigishu county. Na rege na minority lino wasinigishu county. Na ntomire copy yo sheria bill. Baraona 42 million per ward. Beje ida bakona ambira barabara jako ire iteremi I mean ire itekiri muramu ninkai muno no nareba kona 42 million 40% of development money nego dividend across the world. Baria augite wandi ikagwataga milioni 40 nontu atikukenwa ni mugaire bwa uthii na mbere RWARIA tukwatane na twakintu kimwe ino ni miario ya MC wa Koronto uria enge maicita ZK nwe Romano nontu akurwana MUTUMA ntwethinkia one Romano no promise gitike deputy governor. That is news. Tibu yetu oversight to establish it that no promise gitike kia deputy governor kwau arienda MUTUMA aumara no atonya. That is one. Number two, Romano kiri okorea program eje ekuthithwe Gavana Kawira Mwangaza no ingugie kugura makobe ringana na we gote Gavana aribo county ni ya MERU Gavana MERU Kawira Mwangaza bukathuganya Gavana buku bwinawe imuntondo Gavana MERU aumire ndutene na woni na aru anenda kondikiria gitiki vacant kwa MERU na chiomie achwa ura tukomba kuchwa Gavana uri okomba kwa MERU Ndariuga we atigwatanira nori na utongoria wa Gavana Kawira Mwangaza na wananchi ma MERU mamenye ugu wananchi ba MERU ni ndenda kubera atiri ikeja kuthira bure ndo karabukia wa bukaewa makobe ya 200 ikeja kuthira bure ndo karabukire mtu aginya chai milioni 234 mubira ikire MERU juri bakare na Kawira Mwangaza miaka 5 na kinya bendo muchoki after miaka 5 banengero makobe miaka 10 me have no issue but nkenderea KUUGA that is not governance tukenderea KUUGA tuli atongeria lakini thai as we speak mubira ikire wananchi juri wananchi bo bakatega bauge batwe tutikuona tugeona services tia ibui
bauge batu tukunoga na wananchi bakera Ruto bakunoga inya Ruto atirego bathikira wananchi ba Meru ibo bakaigwa thai banogi ketha no benderete kwaira murigo me have no issue ende ninte bagwatia kwaira